खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसाम रायजिक प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकियानि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंदों। दिलीप सयकियानि जे बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जे दिलीप सयकिया बाथ्रा बुंदोंमोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै सोरबा जुदि राजखान्थि गेलेयोब्ला बिथांमोनखौ बिटिआरनिफ्राय होखारसारनाय जागोन बा बिटिआरनि रायजो राजाफोरा होखार हरगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बे समाव बड'फानि आदर्शखौ लानानै बिटिसिआव रायजो राजाफोरखौ जों सिबिनो फैदों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बे आयदाखौनो लानानै जेब्ला खौरांगिरिया सोंदोंमोन बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनाव आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे आयदाखौ लानानै बिथां दिलीप सयकिया मानि थाखाय आरो माबोरै बिथाङा बुंदों बेखौ आं मोनथिया, नाथाय बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोजोन खौसेथि आरो बिथांनि जे आदर्श बे आदर्शजों बर' हारिया बे समाव मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बे समाव सोलिलाङो बा सोलियो होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। আমি বড'ফাৰ আদৰ্শ বুলি কওঁ যে বড'ফা আদৰ্শ বুলি ক'লে লিভ এণ্ড লেট লিভ। বড'ফাৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই কাম কৰাৰ কথাটো আমি সকলোকে এনকাৰেজ কৰোঁ, কাৰণ বড'ফা এই অঞ্চলৰ ন্যায়ৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে, এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে। आरो बिथाङा बुंथिदों महात्मा गान्धीया जेरैबायदि हादरनि थाखाय बाथ्रा बुंलांदों बेबायदिनो बड'फायाबो जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों। आरो बे बाथ्राखौ सोरबा गनायोना गनाया बेखौ जों बुंनो गोनां गैया, नाथाय बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिजों लोगोसे साखाथि फाखाथि हारिसाफोरनि थाखायबो बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन। अहिंसानि मोन्थोरजों बिथाङा खामानि मावदोंमोन जे हिंसाखौ गारनानै बे समाव सैथोजों खामानि मावनो थाखाय बड'फाया गासैबो बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरखौबो फोरोंलांदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय आं मोनथिया बे समाव बिथां दिलीप सयकिया मानि थाखाय आरो मा जाहोनाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों, नाथाय बे समाव बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानैनो बे समाव बर' हारिया दिनैसिम बेसिम सौफैदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरो मोनफ्रोमबो बिथांनि जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौनो लानानै बे समाव बर' हारिनि माहारियारि आफादनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आफादफोरा बे समाव सोलियो, नाथाय बेखौ लानानै सोरबा राजखान्थि खालामनाय बा खालामिया बे गुबुन बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। কথাটো তেখেতে কি ভাবি কৈছে মই নাজানো, কিন্তু নৰ্মেলি আমি বড'ফাৰ আদৰ্শ বুলি কওঁ যে বড'ফা আদৰ্শ বুলি ক'লে লিভ এণ্ড লেট লিভ। বড'ফাৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই কাম কৰাৰ কথাটো আমি সকলোকে এনকাৰেজ কৰোঁ, কাৰণ বড'ফা এই অঞ্চলৰ ন্যায়ৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে, এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে আৰু সকলো জনগোষ্ঠীক লৈ অহিংসা নীতিৰে কাম কৰিছিলে। গতিকে আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত বহুত দিন ময়ো কাম কৰি আহিছোঁ, তেখেতৰ আদৰ্শটো আমি বুজি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত চবে একচেপ্ট কৰিছে যে বড'ফাৰ যিটো আদৰ্শ সেইটো হ'ল লিভ এণ্ড লেট লিভ, জীয়াই থাকিব আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ে। তেখেতৰ আদৰ্শৰে আজি 26টা জনগোষ্ঠীৰ আমি ভিজন ডকুমেণ্ট বনাইছোঁ, সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি আঁচনি লৈছোঁ আৰু এই কথাবিলাক বেলেগে বুজি নাপাব। বেলেগে বড'ফা বুলি ক'লে এজন ব্যক্তি বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু বড'ফা আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যিবিলাক কথা কৈ গ'ল, ঠিক তেনেধৰণৰ বড'ফা আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কোনোবা একচেপ্ট কৰে না নকৰে নাজানো, কিন্তু আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বড'ফাই যিখিনি নীতি আদৰ্শ শিকাই থৈ গ'ল, যি কাম কৰি থৈ গ'ল, সেইটো সৰ্বোচ্চ বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু সেই পথেদি আগবাঢ়ি আহি আজি বড়োসকলে 3টাকৈ চুক্তি কৰিলে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ, ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্বলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি সফল হৈছোঁ। গতিকে এই কথাটো কোনে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে মই নাজানো, ময়ো দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে বড'ফাক কোনে কেনেকৈ ক'ব বিচাৰে সেইটো তাৰ কথা, কিন্তু বড'ফাক আমি আত্মাৰ পৰা বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে হওক বা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে হওক আমি আত্মাৰ পৰা তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ।